Asking yummy. Asking good. 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 Belly up. Asking yummy. Asking good. Asking yummy. Asking good. Wala nagkalimutan ako. Asking yummy. Asking good. 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 Ukis ti sabanan mo din sa Asking lang yummy. natin lakay ko. Asking good. Asking Maria yummy. ko sip, bumigay sa mo nilagay ko nawa. Asking good. Asking yummy. Bele. Bele. Po ngayon niya. Ang pagkagayam ti buksit ati kasi ya. Bele. Bele. Yo. Asking yummy. Asking good. Asking yummy. Asking good. Oh yeah. Belly dancing. Belly dancing. Belly dancing. Asking yummy. Hoy! Ice baby. Ice baby. Oh yeah. Paano ka kwam? Punatikin po man, lakala babae. Tumingin butak ya. Ice baby ada. Ice baby. Ding. Ice baby. Ding. Kasi kitikin butan. Nakita ka, ilibak mo pa ilang. Tulado lang mo di trending bakal. Tulad doon. Ano laki din ang mom. Makaungot ka. Maingit ka lang ya. Kaya mo duwata. Oh, tita na yung sumama tato niya. Oh. Sige nga Rod, saruan nak. Sigaw mo na ata, saruan ka. Tama. Si Ate Ramida. Step by step kami natay. Sige. 1. O, di ba? 2. Oh. Kending. Gla ka. Kala nga ta. Asking yummy. Asking good. Asking yummy. Woo! Asking good. O, di ba? Papay ka tita bata. Asking So, yummy. pa yan, naglinglingot ako. 1, 2, 3, 4, 5. O, di ba naman? 1, 2, 3, 4, 5. May natin niya, o. Belly dancing. Belly dancing. Belly dancing in the night. Woo! Gusto sa yummy. mama. Nagpaswas ka Asking good. ba? Kita mo na surutan mo, no? Step 1, step 2. Ooh, I love it. Oh, kita mo lang, tilang kita niyo. Sarap mo lang ang aming nga tabako. Oh, kinding mo rin. Okay, kadala. 1, 2, tapos faster. Very dancing. Very dancing in the 1, 2. 1, 2. Oh, di ba? Okay, papawis. Ito kayo ba ni Andres? I love it. Very dancing. Very dancing in the night. Very dancing. Galing naman nila sumay na mag-asawa. Very dancing in the night. Yahoo! Very dancing. Very dancing. Ay, napo. Unay lang iton. Gaya. Very dancing. Uy, very dancing. Kending ng puwet ni Andres. Ha? Sana all. Ang Galing ginagawa mo mo pala dito? sumayaw. Galing niyo pala sumayaw na mag-asawa. Ha? Nagpa-kending-kending pa kayo ha. Ayos yung pending mo. Sabay-sabay yung katawan. Hindi nga ako marunong sumayaw eh. Ano palang ginagawa mo dito? Yayayain ko sana kay ni Baak. Pinapasabi ni Mama. Ha? Bakit? Anong meron sa inyo? At niyayaya mo silang dalawa? Nagluto si Mama sa bahay. Gusto kasi ni Mama makita si Baak. Si mama mo. Talagang gusto niya si Baka. Ewan ko dun. Lagi niyang nababanggit si Baak. Ayaw mo naman para maging stepfather mo si Baka. Iba ba? Wan, tama di mga panito, di nga taong. Hay, ayoko. Ayoko maging stepfather si Baak. Wala ka nang magagawa. Eh, gusto ng mama mo si Baka eh. Hay, basta ayoko.
Sinabi ko lang yun para hindi magalit si mama. Sige, alis na ako. O sige, ikaw bahala. Sasabihin ko na lang kay Baak pag nakita ko siya. Ta? Saratan mo ka. Very, very dancing. Very, very dancing in the night. Yeah. Oh, yeah. Parang maganda magpaturo ng sayo kay Andres, ah.